nagayat ka sa bali a puso, tiamok si siyak laeng, iti ay ayaten, gayam inlimad mo sa bali apat-paten. Sinut na patpaten, siyak wenno isu na kadi sa wemlaen. Kanu siyak tay napaten, siyak kumat inilalang, di kan nagsapulti sa bali. Damagik man ken ka, no anyat awan kanya, nga ataken kwa na salda tuy biyan. Ilaw-lawag mo man, no anyat nagkuranga, inpaay na kadi tapagragsakan. Di mo kat-amo amasak sagtanak, tunggal madamag ko, isut kako'y kuyog mo. Isulat na patiken ka, isulat tungtungwen, siyak di mo ba'y malagipen. Sinuak ka din kita puso, ken di na ka din pagan ano. Lailong ken dungo, ket pinukaw mo, among kadi ubiyag ko, napate kalata. Uray mo di siya naglaong, tarik na among biyag ko, nga ay ayaten ka. Apay asya kay insukat mo, ket nagayat ka sa bali a puso, tiamok si siyak laeng, iti ay ayaten, gayam inlimad mo sa bali apat-paten. Sinut na patpaten, siyak wenno isu na kadi sa wemlaen. Kanu siyak tay napaten, siyak kumat inilalang, di kan agsapul ti sa bali. Sinuak ka din tita puso, ken di na ka din pagan ano. Lailong ken dungo, ket pinukaw mo, among kadi ubiyag ko, napate kalata. Uray mo di siya naglaong, tarik na
kalaksiden ket ni ayat maminpinsan alipaten no dayta pusum na ulpit na ranggasen awatek ubiyag kuno isuti guswen no gandat mo asyak tayin ka pasaktan ket ipapusong kinagulib ken taguran awan mabalin kuno isut pagragsakam biag kumay sinaakta din na no gandat mo nga itanem na kinarianta ket pukawen ayat inta nagpuligan no dayta naken kastat ina kinatangken nasaysayat langin asyak tay gudasen no ragsak mo nga asyak tay agladingi keto'y puso malmesti sa init no gustwen mo na'y nga grakayan to'y bakit apitek biag kuno dayta ken kat nabatek no pagarupen nga inalilaw kalaen no pagarupen nga ay-aywen kalaen kunyalem to'y puso ket inka laksiden siksika ubiyag ko ay ayaten inadungdungwe no gandat mo asyak tayin kalaksiden ket ni ayat maminpinsan alipaten no dayta pusum na ulpit laranggasen awatek ubiyag kuno isuti guswen no gandat mo asyak tayin ka pasaktan ket ipapusum kinagulib ken taguran awan mabalin kuno isut pagragsakam biag kumay sinaakta din na no gandat mo nga itanem na kinarianta ket pukawen ayat inta nagpuligan no dayta naken kastat ina kinatangken nasaysayat langin asyak tay gudasen no ragsak mo nga asyak tay agladini keto'y puso malmesti sa init no gustwen mo na'y nga grakayan to'y bakit apitek biag kuno dayta ken kat nabatek no awanen patiken kat naglabas no awan ken ka samkit ni ayan iturak amin apkes ken panaas no isut kaikarian nanumunga ayat no isut kaikarian nanumunga ayat
panunutik panagkrus tidalanta nagam amuta adinain gagara naging nayag ayata karing-kari sinangalta nagmaris lubong ko gapu angin kenta maniput idin si kantay sa pulik inuran uras si katil iliwet patek mo kanya yak tubulos mailimet idinto asika nagsakit tamatipet ngem ulay nukasta anusak apilit tangamin biag ko si kaunay tay patpatgek iwak sinat tuman siyak-yak tumarami kanu agayata inggat mauyos tuy angis naglagi pembiak ko kinapudnok unay kenta amin nga aramide awan inlimet kuken ka manipur hindi si kantay sa pule inuran uras si katil iliwe patek mo kanya ya pulos may limet idinto asika nagsakit imatipet ngem uray nukasta anusap apili tanganin biag ko si kaunay tay patpatgek siwag sinagtuman yak-yak tumarami kanu agayata hinggat mauyos tuy agis kanu agayata hinggat mauyos tuy agis
Pumaketsan, ni bakit ko awan SM na tiking na rin yun. Dadati no isot sumro, lumagit-lagit na kaamamo. Nagangon santi parparyanan, taki mapuyanti aarmanan. Awanan aarye kanan, no kuldingem awan anikinan. Agrakayan san ni pumakit, no umisbusag sa gainek. Awan SM na di inagip, limukayan inakakayeket. Tano iso na tay magkalagip, nakakulkulit, no mamilit. No tumikel kas la kundidit, kas la kabalyumet, no akwati-kwatit. Agrakayan san ni pumakit, parparyanan san tay agkepet. Di na kayaten tay pasagit, no atagam ay tas sumikik. Pagkilawek kamatis laso na, barbareng agsubli tay arem na. Ngem kas tikas la estatwa, bugtudam man tay aarman na. Iran-ran takti manggargari, kikikikik sikikilikili. Padupulak no agburiri, di maganap kulet seken tanupri. Awidek pa'y jay imana, paapiras kuto'y al-alaga. Sumanal teket makiapa, nagsara ka nung di jay Gloriana. Pumaketsan, ni bakit ko awan SM na tikin na rin yun. Dadati no isot sumro, lumagit-lagit na kaamamo. Nagangon santi parparyanan, taki mapuyanti aarmanan. Awanen aarye kanan, no kuldingem awan anikinan. Agrakayan san ni pumakit, no umisbusag sa gainek. Awan SM na di inagip, limukayan inakakayeket. Tanong iso na tay magkalagip. Kalabes, sinang sangitak to'y gasat ko. Tanirang gasan, dakiti padak atao. Inuy uyaw, nilalais dato'y numo. Anyan naya, anak kasang to'y gasat ko. Gapot sakit, anariknak to'y nakem ko. Intangad ko, dagito'y matak ijay nga to. Indawat ko, iti Diyos sa puwa na dungo. Madalosan na panunot daken puso. Babalawen na kay ti Diyos ko no dakes ka. Awan magungunam no busurem tilinteg na. Dusalak amen tuno sumaklang ka. Tadin sinurot pagalagadan ti Diyos Ama. Awan serbi dagita dua pirat. Kinabak ng
ken napinta sa pagtaengam. Nuawan ayat maaktaud ta kaunggam, kamaudyanan mapukaw da maminpinsan. Babalawen na kay ti Diyos ko no dakes ka. Awan magungunam no busurem tilinteg na. Du salak mentuno sumaklang ka. Tadim sinurot pagalagadan ti Diyos Ama. Iti kalabes sinang sangitak tigasat ko. Tarinanggasan dakiti padak atao. Inuy uyaw nilalais datoy numo. Anyan naya anagkasang tigasat ko. Anyan naya anagkasang tigasat ko. Sipot pa'y di damdamo, ngayon ka masirpat. Kas ka man latay dalayap, nga nangalsem kaniyak. Kas aginaw biyag ko, mantay kay arigak. Nudi kan mapurus, patay pagtungpalak. Anan wenta pintas mo, nga ingumutem unay. Ingat umanay nga sa likwam, nudumteng ni patay. Agayat kaitan, takasat sa diwampay. Iyan tangay at tuya, nga agtari gagay. Sipot pa'y di damdamo, ngayon ka masirpat. Kas ka man latay dalayap, nga nangalsem kaniya. Kas aginaw biyag ko, mantay kay arigak. Nudi kan mapurus, patay pagtungpalak. Anan wenta pintas mo, nga ingumutem unay. Di nag-umanay nga sa likwam, nudumteng ni patay. Agayat kaitan, takasat sa diwampay. Iyan tangay at tuyak, nga agtari gagay. Anan wenta pintas mo, nga ingumutem unay. Di nag-umanay nga sa likwam, nudumteng ni patay. Agayat kaitan, takasat sa diwampay. Iyan tangay at tuyak, nga agtari gagay. Iyan tangay at tuyak, nga agtari gagay. Ay kastoy ti panagbiag ni Apo Hawaiano. Ti amuda nanam ay ti biag mo.
di dalaan mo adumen a sakripisyo iti inaldaw gayem ko ang panagtrabaho iti binigat sa paenan tay bumangon agrubuat kan isaganam tay balon mo no di ka makamaneho wenno awanan ka tay karro gamude mon tay bas para alas 5 ay biag ni hawaiano trabaho tapno nagdamet dulyar mo ay biag ni hawaiano isembang tabagim iti trabaho intun bumakasyon ka Apo hawaiano isaltek munto umaala umadayakan ko kastula agayos nga ukbog ti painom mo di dalaan mo nag-uutang ka iti bangko intun bumakasyon ka Apo hawaiano paalaam to ti intero Abu Mario intun agsugli ka iti Hawaii kayem ko ikaramutam to manen abayadan tay inutang mo ay biag ni hawaiano at trabaho tapno nagdamet tulyar mo ay biag ni hawaiano isembang tabagim iti trabaho ay biag ni hawaiano isembang tabagim iti trabaho ay biag ni hawaiano agkalbon iti kata trabaho Kamusta ti bakasyon dolo? Pero awan na ba di kwarta? Eh bakit di ko nagpangas-pangas ka ba na nagpapalat Pilipinas ang nidanta? Amuyem na sumsum mo, kalbo lakay. Lastog. Rekal na ka, o bibiyang mo. Ay lolo aya, pangas. Papaalakan ka ba na paala? Kay babae nga ingat sayet di mapmapnek may sa akabit uray limada nga agrarapit dinto payla amarmarnek no awanek nilakay na kanayon nga adot bisita na paturugan na ijay balayda ket di tanton nga agagabuda numet mapanid jay lawag at dalat at ina kasinarat agturong dan hotel la pula agrenet damet nga agmama numet mapan makitsyenda dagasen na ni kumpadre na
aglubonda ijay mutong na ket maidep pelep pap abarupong na nukas tanga awan ti kwarta na pamrayan na timapan agrampa uray lakay nga agkat katay nuadda kwarta nga ina ipaay nukas tanga awan ti kwarta na pamrayan na timapan agrampa uray lakay nga agkat katay nuadda kwarta nga ina ipaay no aggatel jay bukot na pakudkud na ken ni kayong na kalpasan na ket agkalungda tira endan daytay tilapia uray pay ni katugangan na numabisin ket pakanen na idasar nan daytay tinapa uray pay no inggit apgad na adut kabit anatangsit apaen na pay ket dini legit isu kanu ket na pinpintas na bangbangno ken na inimas awan kanu ti bibiyang na uray sinu ti agdep-dep pa kaisu kanu ti ragsak na kaya agrarapi agkabit na nu aggatel jay bukot na pakudkud na ken ni kayong na kalpasan na ket agkalungda tira endan daytay tilapia uray pay ni katugangan na numabisin ket pakanen na idasar nan daytay tinapa uray pay no inggit apgad na adut kabit anatangsit apaen na pay ket dini legit isu kanu ket na pinpintas na bangbanglo ken na inimas awan kanu ti bibiyang na uray sinu ti agdep-dep pa kaisu kanu ti ragsak na kay agrarapit agkabit na kay babae nga inggit sayet di mapmap nek may sa akabit